Sabe doon.
Olmasın.
Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu ubaba wethu ubaba Bishop inkonzo. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu ubaba wethu inkonzo esibenayo konke kwenzekile, siyabonga bazalwane. Sibheke lesikhathi ukuthi kumele siphume isikhathi sesi-right. So sisazoya nasekunikeleni
manje besani kubishop ukuthi athi ukuphumula kancane khona baba wethu fanele benze la so ngalesikhathi samanje sizovela abuye umholi la ngaphambili azocela